Yazile ngimangalisa lihleko kuvela isihlakalaka liyaqolotsho kwamankonyane emlonyeni ligava injabulo ebusweni libhala intokozo. Mina hlukile ngethukile ngihlalisekanga emoyeni angiphathekanga kungani abantu bejabulela amaholiday ugqika unyaka kungani abantu bejabulela uDecember. Kube kuya ngami ngabe uDecember kudala ngamdilitha kwaphela ngaye mhlawumbe ngabe izinga lokulahlekelwa ngesibathandayo selayehla. uDecember liyamthokozela kodwa uphethe ukufa ngayo nalinyanga igazi lichitheka ligeleza ezindleleni samanzi geleza emfuleni. Izingozi kube yinsakavukela umchilo wesidwaba izinga lobugebengu lobudlongdlongo likhwela inhlolo izise zingelabanikazi zidalwa khonapho imphefumulo engelacala la ihamba kungabe indaba zalutho izidumbu zona zani lokwezithungu ezijotshana ezihotsheni. Yeke umhlolo kaDecember abantwana abalala ezindlini baphenduke ekuseni amehlo ebomvu bebulewe ibhabhalazi. Emabhawa sithuzana lamakholo akholwayo izingane zisindana namabhodlela otshwala ngabe yikho yini lokho likuthabelayo. Mina kube kuya ngami ngabe uDecember ngamdilitha kudala hlezi ngabe yakho amanyalaza lo December kungani lina limthabele kubeni lisazi inhlopho kubugodli kufa likwazi kahle ukuthi uzalezi phithiphithi. Yebo umpalakazi bathola ubunandikazi kodwa lobo bunandabuzi bodwa bubuya lezi phithiphithi bubuya lokuxokozela ubunandi obubuya lobubi.